Iya mo kay Bonifon malan mo na rakso pon peyo mo kay isunan kan ko. Lukan ko na nalang ko na kan ngay ko wow choro rang sa palmachay ko na. Korean ko na speaker ng legislature song ko pong labala. Labala ka nan kanyan siya momod sa government o chon pon peyo sa. Pechuan luka kumaran korasong nan sa palmachay ko nga ramot. Ngay sa rin Nicolas Magan pechuan kaliligo kumarakan. Utapan sa palmachay rong ranot. O iya cara laban sa palmachay rong kan. Kapurupurton railakan repatriation te kapurupurton railakan may bachpacha maslikan tonpe karyaw. Men kapasa mapit kap wani and silasin. En kapinsale te suma ko bitay sa tumaw kasulo. Runoff election ang lukan man laban wain kachis o katayo sa palmachay ran masalangan tonpe. Kayong sa palmachay rong pansang kolonya tonpe, paniyan pisok sa ratio ranwach pachawan alatian rong sang tonpe COVID sa tuwaw task force mapit repatriation taka purpurton rail na changalan nanwin lukikan o solar kaklalatong tonpe. Tonpe state COVID sa tuwaw task force pachawan kawait ki na kayo o Koryaw and repatriation pachawan miyawi ni may isak sulu o may isak tayo riyakat riyay sakeo. O iray na ramas ko prinyaman me peiti pachaw sampwa. Iray pukat karos pachawan ala aray chungal tokan silasil o pachawan quarantine raniso nanwain kwam. Muan aray pachaw to tonpe. Niyan sa umiray peiti tonpe ray pachawalang nan MMA o quarantine ranisu o pachawan alak kasaw tetes. Nan kasaw kano kasaleta me socha me chumalen ki. So mau ta kapinsalet ko bitay saktuaw iray la pachaw sangan nan MMA. Kasuluan repatriation pachawan muyaw ni chuni surya katriyay sakeo o iray na ramas Wanek limang na 20, pil bacho sang kwan, rai bukat pil bachuan, aray chungal tokan sila silo bachuan quarantine rani sunan wing kwan, mona rai bacho to tonpe. Ni aray pay ti tonpe, rai pil bacho long na MMA, o quarantine rani su, o bachuan ala test to kasaw. Iray bukat pil bachuan, alayar kasaw, te test ni chunay sa kayo riyakot, Riyay sa kaya wasotan me chungalan kay sa umate kapinsalet COVID ay sa tuwa o iraipil pachoy sa ngayon na MMA o pacholar rin na rai panay ka. Katayo repatriation uyang unechun walur ya katriyay sa kayo iray na ramasek silman me penti pacho sa masel o repachoto ng Marshall Island Air Pwede aray pacho sa nanwain masel o wain masel. Uyayo wain mesocha so mau ta kapinsalet ko bitay sa tuwaw. Iray lakan me pacho longkan pachuan hala kasaw tetes ran me pachuan peiti. O pwede kasaw kan kasaleta mesocha me chumalan ki. So mau ta kapinsalet ko bitay sa tuwaw. Repil pacho yayer o pachola renaray panangaykan. Kalimawan repatriation muyawi ni chune sa surya katriyay sa kayo, iray na ramas limak me peiti, pil pacho sangkwan. Iray pukat pil pachowan ala aray chungal tokan sila silo pachowan quarantine rani su, nan wain kwang monaray peiti ang potpe. Ni aray peiti tonpe rapilpan pacholang na MMA o pachuan quarantine rani su o ban pachuan alat test to kasaw and COVID sa tuwaw muren rani su. Tonpe state COVID te tonpe COVID sa tuwaw task force pilmen sa karkitan mesang ni tonpe state government pachuan ko na batarwasan quarantine tonpe kachino na bataran Koch kilang ito irailakan, mechangalam nan sablikikan, irailakan tan pachawan itawen o tawar kasantikan sa Tonpe State COVID-19 Task Force o kasantikan may panitawen
Kapnan Wayne Pompey, Watchmal Kalo, the Constitutional Executive Order, Pompey State COVID-19 Task Force, Tan Bachawanewang FSM COVID-19 Task Force, Ong Yapakan Medpit, Kopurpurton Men Pompey kan Machangalangan Menastikun Pompey, Irailakan mo na matarpa cholong ito, Tan Pompey kan Nanana Ote Tataropa, Certificate of Qualified Entry, the CEO, Nanet and Department and Health or Social Services, the Campaign Rasanma website ni address psths.fm o Katarong Chairman and Pompey COVID-19 Task Force Dr. Raleigh Chim ni email address rj@fsml.fm. Memnya kayo ng mga takalilabak, kachin tapachawanakar ng telepon, siluriyaw sa Rosalisa kayo sa rotuaw, te siluriyaw sa Rosalisa kono lumay sa priyaw. Koreyaw ang sa manmachay rongan ranwas, kani magunbachawan apali ito kanmunian kapinsalit sa mga komite sa tuwaw, men pachawan sa karaw ipakon may railakan magkakayang yang kachki, Tebachawan tokan sila kapinsalet sa mga komite sa tuwaw, sam karay sa kwalubachota, o enpil bachawan sansan, may raili lisenyan kan, so tsaka kinyangale tabachki, wuni en sila watch. Tokan sila kapinsalet sa mga komite sa tuwaw watch, bachota, publical, palpalyan monmunian ponte, o netispensaryan kolonya. Palian publikal tin bacawan rujita kelak walu mensang le kelak mangin saucuk samia planialan. Karas nemenya kachki te bacawan to kan silasil watch tananana uteta toropo monto kapan bacota to kan silasilen kabin salet so ma ko bite saptua watch kin yang nipa en pil bacawan sansal ran watch makichay Supplement ko uni en sila silriyang Moderna vaccine o Johnson & Johnson. Ang Moderna vaccine kan pachota pakriyaw ran riyay sa tayo nan punga o Johnson & Johnson kan pachota pakiyotsa. Sam nakaway kan panyan US Central for Disease Control uni en sila silwat socho kapag o apal parara 50% tuway sa tayo poncheo. Nan robot makin pachota sampanyan. Bombay State Vaccine Administration kasalita melilita ni Chuan Aisak Wanori Akatri Aisak kayo. Aramasan Bombay kan makachkiyar tapachawana tokan sila COVID Aisak tuwa watch. Pachpachoyer ni aramas net isukut walu kuryakisunan me pachpachana percent wali sa wano. Kaya wanto kang Moderna Irai naramas walu kiti subkuriyak tuwaman may pachpachana percent pa isa kriyaw. Koryaman to irai naramas isukut riyak tuwa kriyaman may pachpachana percent silisa klimaw o ang rai makanakala to kan silapsil and Moderna o Johnson & Johnson irai naramas tuwak walman may pachpachana percent pa isa tayo. Ranwat Pompey bacawan chungalan ko bunian Moderna tuwakot lumakoy sisak silu o wuni and Johnson & Johnson riyakot tuway sak tayo. Kasiluan sa panmachay rongan ranwat runoff election hang siren bukan melaban wen kecipan bacawan miyawan itong riyay sak riyaw riyakot riyay sak kayo. Runoff election watch pan bacawan miyawan ang pungan candidate Wilson Panway o Emilio o candidate Emilio Bernian ang siren lukan malap at mwen kichi. O kansak lang sa kanmachay ranwat chayran masanlangan Pompey o lalpan mimini pit silu point walo kulaguso minit silu tawli ni mansang ungalangal pan mimini point jiso. Kulagrayang minit silisak silu rin sawas o ulal Pamimini pit riyaw point walo kulak tuwaw minitsyeng ipong. Ranwa chang pamini panimasa. Nina isak lalisak lumaw luklukin paina pamimini beach payo len mimaw pantawakan yang akumarmarakan kachaw.
Ran ko na bang pamiminan tungan kalye, rokan masal minat limaw, lele isok limaw. Ilog-lugin pa na pamimin beach payo, len limaw, bang kabokin o bang kakmiyang marmarakan kacho. Long rananya mimin itikruwal isok wano, long ranranwat mimin itikri isok limaw. Wan susongan kacho, mamoratinan sok. Iray na wari isok tayo mimin isisip, wan isok walu o wan susongan kacho. Memoratinan isang pomot mimini sisi sa kayo point paisak sido. Tuan pay banner sang patpin lakono minute paisak sido ni sauchik. O pan prong sa lang patpin lakono minute isak riyang naman sa manlakaw. Main ko yung matyakan autabayin sa pagngachay rongan ranwat. Kalanganan kupran karas o kasalila.